لله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخوة الكرام، السلام الله عليكم ورحمته. Mga kakasisig kami hapag-iman, yari kimi kita timatingog si programa sing kita niyo amuin manaabiti ka to tanyo maun pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban pasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagdara sin risala sin agam Islam na alhamdulillah in kita niyo yari kita niyo tiyawfikan sin mahasutsi mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala sanda kuman maniuti waktu napakay sing kita niyo manayngog yusal nato in matatay nga sing kita niyo hikarida sin Allah subhanahu wa ta'ala mahuli mapasting hayat to tuway in kita niyo tiap-tiap siulakan leng mga manusia na in magsarang sukup Allah ta'ala hatiap-tiap waktu, hatiap-tiap masa, hari hindiin na siya binaybayan, subay di mawugto in pagsarang sukul na pa Allah ta'ala si mga kanikmat-nikmatan, labi-labi na in kabuhi sing kita niyo, dirihilan pa kita niyo waktu, dihilan pa kita niyo parwaktuhan mga katawte manghuran, in makahinang pa kita niyo sin hikakarida sin Allah ta'ala. Nababawala pamya mabutin ajal sing kita niyo. Kana in kamatay bigla na sadya dumagpakato taniyo. Bigla na sadya dumatong kato taniyo in kamatay mga katawte manghuran. Dihi kapaglaas, dihi kapagbata. Si wayroon himalamma iban makusog. Apabila dumatong na in ajal sin sila sing biya ka to tanimano siya ta kita ni magpatuod. Nanay nga sabab yato kaya ingatan sing kita niyo katan dumagpakda ka to taniyo in mga salago-lago pakaradyaan dato ini dato nga sing kita niyo hadlaw mahuli. Wayroon pagduarwa nasubay to pagsadyahan na to mga palamguan kwa agam Islam. Yakaw kay manghud ko agam Islam. Tanto to di manusia biyaka to taniyo lando in kabarhajat na to maun papag-iman matan pa Allah ta'ala. Damikian in kahajat na to fa'ammal salih pahinang marayaw lando in kahajat mga katawte manghuran kahajat na to maun pa hangin tumanggit kita sin hangin kahajat sin tubig, kahajat sin pagkaon, na inha kahajat na to hapag iman, hikadawhat na to sin pag-iman matan pa Allah ta'ala, iwan sin pag-amal salih, hinang marayaw, labing kabarhajat ting mga hayat to. Na inini, hika kusog sin pamaranan sin jasad sin kita niyo. Damikyan hika inyeto, hikasan niyang sin pangatayan. Nabang di mayaw hika kusog sin jasad sin kita niyo. Ikasan niyang simpangatayan sing kita niyo tanto na sadya madawhat na tuway pagduarwa. In kasadaytraan, in kasanyangan haadlaw kana labi-labi na parkala doon halom simpakubulan. Mabaya kita niyo iban sindi mabaya amuray ni dagpakan sing kita niyo. Wal imanu bila amalin salih huwa di'aun bila burhanin. Wa miftahun bila asnan fala yanfa'u sahibahu wala yunjihi minan niran. Na in pag-iman isab hawayron misan amal di misan mag-amal salih. Mag-iman sadya in ako ini na mamarat sa yamatan pa Allah ta'ala. Imakahagad pa Allah ta'ala. Sinsiyara tunggal in pagtag-ipunan. Sinsiyara tunggal in nagpapanjari hakatan. Siyara intuhan nagano gahara
dumirehir si rijiki kaunahan si manusia di habawa singgumi. Tumagawa apabila wala na yabayan, wala niya yabayan sin pag-amal sali, amo india akan kana sin Tuhan niya Rabbul Alamin. Labi-labi na mga kapardo-parduan, biya na si sambahayang. Na inya to, biya da sa sin nagdaawa, kami na inin nakasabunalan, sa wayroon isab, amo imbay na tanda sin, amo indaawa niya yaon. Nabiya da sin kunsi, wayroon misan launta, amo in ipon niya yaon. Nabiya din hikaukab na sin lawang. Na in mga kasurga-surgaan, habay tanaon siya ini 8 kalawang lawangan sin surga. Na tiap-tiap lawang ini, aon siya kunsi. Nabang in piang in kunsi yaon bukun, amo in piangon si kanya, tanto asal di hikaukab kanya mga katawtay mong ko agam Islam. Makna niya, di da magmumpatin pag-iman si manusia apabila wala niya yaawayan sin amal salih. Wayroon niya ang gautaan baran. Wayroon naghinang sin hinang di akan sin Tuhan ta Rabbul Alamin. Matawbiyaw katawtay manghuran na to. Kamusliman na to timubtub na sadya pag-iman in kamatauran. Adapun in pag-amal salih na kaya titinggalan nila. Matawad pa'y namumung sila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imubtob na sadya harila. Wala nila rapya ragbus bang unuin kawaya sila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nawayroon na kamumpaatan kapaiddahan niya mga katawtay manghuran. Apabila wala piyara ragbus. Wala himihinang sin amal salih. Hinang marayaw. Amin piyang daakan kanya sin Tuhan ta Rabbul Alamin. Wala yunjihi minan niran ibandi hikalappas kaniya. Daing hakayo. At tinadi mamarahi mag-iman sadya kita. Apabila wayroon hanggaw takbaran wala ka nag-amal salih. Di iyato hikalappas kay mo ding hanar ka jahannam. Suway siya mag-abay. In iman iban sin amal. Suway mag-agad. Namataw magpamungbihan. Misan kuno sila di mag-amal salih, atawa kani magsambahayang, di magturong, di magzakat, na nag-iiman da sila patuhan. Na inya to pasaw mga katawtay mangurang ko agam Islam. Wayroon kapaiddahan niya, di na magmumpaat kanya. Wala yakunul amalu salihan illa bisyartain. Damikian mga palangon ko agam Islam, pagkasyara ka to, in subay amin unungan ta, awayan tayong pag-iman sin amal salih, na subay isang magad siya haaturan sin sara. Subay di makagawa harwa sarat. Asupaya matay maisabin amal niya, bukun isab katan amal salih, amal na marayo saukat nakita mo marayo hapangatud mo. Hatat kala inyan, wayroon pang lamod-lamod. Sin Quran iman sin sunnah na inyan mahulog na paway. Direhi kapag na mga katawtay mahuran ko agam Islam. Na awalan al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Nga mga amuin syarat hikatay ma in amal sali na to. Uno na hi amal sali, hinang marayaw, hinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway tuod halawm ka ikhlas. Tulus ikhlas in pag-amal ta doon kaniya. Ipag-ibadat ta kaniya halawm ka ikhlas. Bukun kar na aon pya kita-kitaan ta. Bukun kar na aon pya rungog-dungugan ta. Atawakan kar na mapuwas ding Allahu Ta'ala. Na itantuin yato na hambuk ding ha mga syarat hikatay masin Allahu Ta'ala in halawm tulus ikhlas kita mag-ibadat pakatunggal niya. Di talamuran, di tasakutuhan. In Allah subhanahu wa ta'ala. In hikarwan niya al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suway siya miya magad launtaha hakakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unuin kya baita niya, unuin na hinang niya, unuin kya pasampay niya pa mga kasahabatan. Amo yato in suway uupihan sing kita niyo bang parkala ibadat.
bang parkala hinang marayaw, suway ramya magad mga katawtay manghuran ko agam Islam. Na indua ini di man jari magbutas. Di man jari magbutas indua ini. Na misampay isab, halaw ka ikhlas. Ikakatutan na tungod parkala pagsadak ka. Iubos mo na in arta mo katan. Hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatat kala in tiranan yaon, in parkala yaon, wala na pang lamod-lamuri. Sinsyara na mahulog na paway. Maway ra, maupas da mga katawtay manghuran ko agam Islam. Hangkan, pinig-pinigon na to da isab marayaw, kitaon na to da isab marayaw, labi-labi na, in kita niyo awam parkala hapag agama, na pinigon na to marayaw, in pagpangaruhan sing kita niyo. In pagguruhan sing kita niyo, karena matawad biyayaon, na nagugwal sibu-sibu guru sa mataod pengkebanan manglalawng pa. Laukan kau parkala pag-agama. Yaon nagdara sin subahata parkala pag-agama. Jarihun na hindi jarihun. Halalun na in bukun halal. Haramun isab in bukin halal. La hawla wala quwwata illa billah. Nahangkan suway kita nyo di mabutas mga tao tayo manghuran. Nami sampay sa mingkaw na loan niya, miya magad hasun na sin Nabi. Ingkakahinang tayaon. Sabang mayroon na isab ka ikhlas, naluburain hinang yan. Di na tayo maun, maglawag na kaw, sinamal mo haadlaw ka na. So in ibrari hayni, in bilangon di hayni mga kataw tayo manghuran, fal ibratu bi ihsanil amal. Amuin hapag parayaw sin amal, sin kita niyo. Bukon magpataod. In kitaon, lando, amo na biya din kita magparayaw sin amal ta. Matod biyayaon, nangangamdos hataw sin amal nila. Sa bukon hatiranan amin tiyutat sin syara. Namisang patiyutiyo, in amal sin kita, bang man miya magad haaturan sin syara. Miya magad haaturan sin syara, di magkita hataod. Sa magkita bang hisuin nagparayaw sin amal nila. Biya na sin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yato suratul Mulk ayat hikarwa. Nahasupain kamo yan, tukasun na mo kamo. Bang hisiyurin kaniyo in nagparayaw sin amal niya. Nabiya din hikaparayaw sin amal ta. Biya din hikarayaw sin hinang tamarayaw. Suway miya magad haka ikhlas. Suway miya magad hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon hayan maparayaw ta mga katawtay manghuran. Qala al-ulama ahsanu amalan ay akhlasahu wa aswabahu. Fal khalisu ay yakuna liwajhillah was sawabu ay yakuna ala sunnah. Yariin ang isim mga ulama hapanapsilan kaywanan simana nafsin. Ahsanu amala ay amuin haka ikhlas, tulus ikhlas. Iwan haka amuhan, amuin timutudyo haka sahiin inang niya. Na in khalis pagtaw an yakuna liwajhillah. So in kaunan hakar na tuod sin Allah subhanahu wa ta'ala bang siya mag-ammal. Uno-uno na hinang ammal, manahut maaslag, nasubay tuod, amin chikon niya, pariksaon niyat niya marayaw. Amin hakar na sintuhan, wayroon puhong dugaing. Wasawab, iban, pagano wasawab, min hakaamuhan, kimugdan, ay yakuna ala sunnah. So ang kaunan sin hinang yan doon hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na fa kullu amalin lam yathbut bihi syar' ingkatan amal, ingkatan kakahinang. Hawala na kiyabayta sin syara' doon haon. Haway na panglamod-lamod sin syara' bang masabot in syara' amuna ingkallam sin Allah Ta'ala iba sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atawakan himinang ako so pa mabukon haka na sintuhan na inyan fahuwa marududun ala sahibihi. Inyan na isulak dah sin Allah Ta'ala di taymaun sin naghinang kanya. Na bukon na to gaan-gaanon in hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang waktu magpakabisara magpakagwa sila ding hamangalikusan atawakan ikagwa sin
ikapag-kufur nila pa Allah subhanahu wa ta'ala apabila sila amuin manggaan-gaan hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imamupeng keba na long nila amunay nilong na in makajanjan in hadis in la hawla wala quwwata illa billah. Suhay siya magtawbat. Ang kasasaat na tangso yung pag-agaman niya. Na asab na si Nabi sallallahu alaihi wasallam amunay inimbiya mga magpakayan ng kaibanan biya sin kaya sabot tahato. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Na hadis sahih mga katawte manghurang kay riwayat Imam Muslim. Bukon mo ganon yan, mo amunin makajanjanin hadis ini. Amunin ni kapagpulak kanat sin kamusliman. Pagtawbat ka ukaw tay manghud ko bang ko nakapamong simbihan. Mahunit bang ko daftungan sing kamatay na mahulog ka pala yahulog. Na hisisi nag-ammal, sin ammal hinangon yan. Haway roon na pangdaakan na mo. Na inyan, na hisulak siya, di siya taymaw. Na maguno ka mag-ammal, misan pa hapangatod mo, marayaw hapangatod mo. Hatat kala inyan, wala na piyang hindayaw sinsara. Nabukitan, misan pa yung kaunan yan, hihinang sin ikaw. Amunya agad mo inhawa nafsu mo bang ko mag-ammal. Kana di dan hikapag lagi mga katawte mong ko agam Islam. Iban di tanaman jari iban in Allah subhanahu wa ta'ala na siya maghajat in subay pa siya limbangan hapag ibadat. Sinipon niya, matukan niya. Baldaya in Allah subhanahu wa ta'ala. Biara si kawaita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Yari in banda sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amu indeng hadis uqus kabaita sin Allah taala na in aku bardaya di nakagunahan di na maghajat in Allah taala in suway pa siya limbangan in suway pa siya sauhan hapag ibadat sing biya kato taniyo. Nabiyaya ummataw mag-iibadat na. Mangayo dua sa liyala muram pasinduay. Nangangayo pa mga kajinjinan. Nangangayo pa mga kanunuk-nukan. Pa mga kabudburan. Nalimbangan pinallahu ta'ala. Di na maghajat inallahu ta'ala rin nito hato. Naisisi nag-amal, nanghinang. Sinhinang yan. Amoy piyak sa kuto nila. Limbangan nila in Allah subhanahu wa ta'ala. Mapuas din kanya. Ding mga piyapanjari sinallahu ta'ala. Nahibin sa sinallahu ta'ala. Pasaran sa sinallahu ta'ala. Maiman mabut siya dumatong haadlaw kiyama na maglag sa manghariin. Makatun siya papiyang ngayuan niya. Maglawag siya manghariin Tuhan niya. Ipiyag Tuhanan niya. Na mga katawtay manghuran diha ini makawa na to pangadjian pamintangan. Nalando amo intima tampal in kapirigluhan. تظهر خطورة من يصححون أديان الكفار ويعتقدون صحة أعمالهم في الآخرة فإن الله أخبر أن الإسلام ناسخ لجميع الأديان السابقة ولن يقبل الله من أحد دينا سواه. Na sambil di maragbos hazaman na to biyayaon. Labi-labi na mo in bago-bago limaway tahun at tawakan simbulan ini, ang bulan 5 yaon, aming bulan December, na kakita ang matod na biyayaon. Amuin, kimiwad, in pamarat saya nila. Kimiwad, in aming pag-iman nila, simihag parugaing. Nakapapiriglo, in kakahinang nila mga katawtay manghuran. Sawab, amuin landok kapiriglohan si mga kaibanan, amuin siyahin nila, biyunal nila in kaibanan agama sin mga doing agama. Iwan sin nag-i'tiqad ping kaibanan atin niya sahi in amma sin mga ini nilaon sin mga doing agama. Ami mga kufar dumatong hadlo mahul natin na sahi ipagbak nila ra. Madawhat nila ra. Sin ami inlong tentong basmarayaw na in mga yatto mga katawtay manghuran malago kalawungan. Napila na biyayaon, nagkukuwal alim, nagkukuwal ulama, sa kaliyat to limalamuay sindukaing agama. Yat to amuin
nagpropromote sing kakahinang sinduing agama. Imian natin niya sa hiray sabing kakahinang nila. Ili malamod pa, imian pa niya, untay manghud na to agam Islam. La hawla wala quwata illa billah. Sindum adlaw magsambahayang siya. Siya sabot dunhaon. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siya sabot na dumadlaw. Ihdinas siratal mustaqim. Nangayo sa pandu, bang man siya panduan paraan mabuntol. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim. Amin mga kaya harog-haroan sin Allah Ta'ala paraan mabuntol. Kaus nagpalatilibon sa ghairil maghdubi alayhim. Nagpatilibon ha mga sila amin kiyabong sihan sin Allah Ta'ala. Hindi asin kiyabong siyang munin Yahud. Iban sin mga sila nalalawong. Namunin Yahud. Iban sin Nasara. Nabiyayaong kakitaan mo. Biyayaong mataod. Di mara. Nagahambuk. Di mara nagkakasilasa, amo inlaw niya okira, manjarira imbya ini. Inhain na kauna haram, habiyayon kanila, manjarina. Auno kau makabakbiyahan parkala. Ubus niya biyawita, sampul na nain agamata mga katawtay manghuran. Na hambuk yato kya bayita, hakitabi Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, daing ha mga makabaktal sin ka Islam. Apabila di mo kufulunin agama nilaon. Pag-ubos ang papagduarwa mo, sinyon sa hiray sa inagama nila, na naupas na kaw mga tautay manghud. Ubos na beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Isisiyo pa in himinang pasya mapuas din agam Islam. Piag agamahan niya, na di tuod tay maun daing kanya yan amin agam mapuasin agam Islam piag agamahan niya sa tain siya hadlaw akhirat daing ha mga tao lando ing kalugian daing ha mga lusong sa kaliimian kaw sa hiray sabin agaman nila manjari raysab na subay magtawat in mga ini mga kakasikwa agam Islam na uning ha mga manusya wayroon kuno makabatal, wayroon lang niya makabatal ha agam Islam. Ninya to, amuin mabilang namiin, in siya, biya na siya sinnamayta, na agun wayroon, walayroon panghati niya agam Islam. Wayroon siya nakapangadji, marayaw, sin agam Islam. Na ade mga katawtay manghuruan ko agam Islam, angkan parayaw na tutod. Kabalik-balikan na mo, piun na tuda, pinigun na tuda marayaw. Impagpangaruhan sing kita ni ilmu. Amoy miya magad tuod, hakal Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na doon hayan, sa tamuratu sin piyabin kato sin panghunato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asupaya kita ni di malawng hapag-agama, na amiin mamagbog kita niyo, bangunin kiyabay tahalom sing Quran, bangunin kiyabay taring hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang kiyabay ta na halom sing Quran haram na. Bang kiyabay ta halom sing sunnah haram na. Na yaw na ko imiyan habiyaya undo ka ining kahalal ni halal na. Ha? Makabuka mga katawte mahunan impang hindo biya ini. Wal amalu salih na impag amal salih mga kakasikwa agam Islam. Min a'zami asbabin najahi wal falah. Dadaing ha mga salagu-lagu parsababan. Sin hikalapas mo, iban hikasanyang mo, hikadawhat mo, sin kasanyangan, sin kalapasan. Di naman hakangian, dunya akhirat. Wassalamati minal khasari wal halak. Iban madawhat mo, in kasalamatan, daing ha kalugian, iban daing ha kabinsanan, daing ha kahandak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yani haupu ayat surah hapal sing kita niyo katan mga katawte mga kaagam Islam. Afarman sin Allah ta'ala innal insana lafi khusr. Nasabuna to di katan manusia
halawm sila kalugian. Halawm kalusungan ingkatan manusia. Inulong sin Allah subhanahu wa ta'ala siyugpatan niya. Bang wala kya sugpatan in ayat ini, makna niya na wayroon na paida simpag amal ta, simpag marayaw ta. Sabab na lamo darito katan manusia lugi da. Sibo din naghinang marayaw iban sinwala. Sa inulong sin Allah ta'ala, awning ha mga lapas ding hayat to. Lapas sila ding hakalugian, lapas sila ding hakalusungan, lapas sila ding hakabinsanaan, ding hakajuljanaan. Day naman di hadun niya dagpagpadlaw akhirat, labi-labi na. Illa alladhina amanu, malaingkan amuray mga sila. Wala na kalamod, ajumlahan si mga salugi-lugi manusia, sa lusong-lusong manusia, in nagaiman matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Matan in pamarat saya nila pa Allah ta'ala, paadlaw akhirat. Wa amilus salihat, bukun sa jahayat to, pag-iman sa yaabayan nila sin amal salih. Angkan mga katote manghuran, yan na sin sambat. Di mamarahi iman sadjah, wayrun amal. Wayrun hinang, nahangkan habiyayaon, magpinda kita nyo sin kahalan na to mga katote manghuran ko agam Islam. Bang in masi-masi, iman sadjen diarata, wayrun amal, na suway pindahon ta palabi indayaw niya, iban palabi amuin hikasong sin long tadarajat ta. Ikatay masin Allahu Ta'ala kato na iman sa ta nahanggaw taan mag-amal sali mga kyakasi ko agam Islam. Hinda siyupin wala na lugi, in mga sila nagwawasihat-wasihati sin kasabunalan. Uning kasabunalan pagbasahon, amo na yung kala Allah wa kala Rasul, amo yan yung kasabunalan. Bangunin biyeta sin Quran, bangunin biyeta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan in hak pagtawahon, amo yan in ilmu matan. Ang kandalan na to pagkarunungan lang si mga ulama, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Laysa qala fulan wa fulan. In ilmu matan kasabunalan, amo ilalawag sin ikaw, iban sin ako. Amo na in qala Allah, ifarman sin Tuhan, iban sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laysa qala fulan wa fulan, bukulo in pangawaan mo, in ilmu kasawalaw na agi hikwan, agi isablaw na singguro na mo, agi isab sin ulama na mo, agi sin mufti na mo, nabukom biyayat to. Adapon in kasamuna, lambang kita maglag, amo na in qala Allah wa qala Rasul. Hati niya in dalil mga katawtay manghuram, bang parkala pag-agama, ayaw ko magkita hadarajat si manusia. Ayaw ko magkita hakakahinang si manusia. Doon nakahatahod hatiyo-tiyo. Sa magkita kita si matan hakasabunalan, bang unuimbita halom sin Quran, bang unuimbita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita di malugi. Na waman arada al-hayata as-sa'ida, na hisisyu in mabaya siya, sumanyang inkabuhianan niya, inkabuhi niya, sumanyang siya, ang paway pagduarua, mga kataute manghuran, amo ini ilya lawag-lawag singkatan, kita niyo, biyadiin sumanyang inkabuhi niya, dahil na kabuhi niya naman di hadun niya, labi-labi na kabuhi niya adlaw akhirat. In makasusa, habiyayaon, kamatauran, mga kataute manghuran ko agam Islam, hadahumullah, ilyalawag nila sadya kasanyangan kabuhianan hadunya. Adapon ing kasanyangan amuing kabuhianan niya, kabuhi niya kakkal dito hadlaw akhirat, liulupa. Na ing kita bariman, biidnillahi subhanahu wa ta'ala, in mga bariman biya kaniyo in kawayaan niya, biya din sa sumanyang di hadunya, labi-labi na hadlaw akhirat. At tinadua, hangkap ya pangayo ta, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Piya pangayo tayan. Amuin katasin hikarayaw kato. Parkala pag dunya, demikian labi-labi ni parkala pag akhirat. Amuyat to in wala taliulo pa mga kakasikwa agam Islam. Na unin inubat singkatan niya mawaya ko sumanyang fa'alayhi bil amali salih. Nasubay ratud siya mag-amal marayaw, mag-amal salih, huminang sindiaakan sintuhan niya Rabbul Alamin.
bangin siya nagkukuha da ipon sintuhan, bangin siya matan na nagtutuhan pa Allah Ta'ala, nasuway ratod siya mag-amal salih, sin karnain siya dia aksin Allah Ta'ala papag-amalun. Na inyan, ipag-amal mo yan, ikaw rin magmumpaat, na ay mo na tagari, dagpakan kau si malakal maut, na wala kau nakapag-amal salih, pagubos doon halom simpakubulan, ang pakosumukat patuhan, mikibalik pababosin dunya, misanda kuman longta, hangkaraka at dua, pasambahayang nga ako, atawakan, mis amin himinang longta tingi ang sinhinang marayaw, longta amal salih, inyamibang man kau makahinang, na inyato, pasaw na inyato, hangkan parmasin Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min wal anuhyiyannahu hayatan tayyiba, isisiyo inang amal salih, nag-amal marayaw, dahil hapihak usog, nakaatawa pihak babae, karena sibo da mga katawte banghuran, hi-muslim usog, hi-muslim babae, sibuin, daakain yamin tumunay sila sindi akan sin Allahu Ta'ala, mag-amal marayaw. Ihahalin siya, bariman siya pa Allahu Ta'ala, janji sin Allahu Ta'ala, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, na dihilan na mo siya sin sarayaw-rayaw sa sanyang kabuhi. Allahu Akbar. Mawaya kau sumanyang in kabuhi mo diha dunya. Labi-labi na kabuhi mo adlaw akhirat, pag-amal salih kau, pag-hinang kau marayaw, pagsambahayang kau marayaw, pagpuasa kau bang mabutin pagpupuasa, pagzakat kau bang mabutin pagzazakat, sin alta mo bang aun alta mo, paghaji kau bang aun alta mo ipaghaji, karena inyan na dia akan sin Tuhan mo Rabbul Alamin, hikasan niyang sin ikaw. Alam ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, yaqulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, man arada as-sa'adata al-abadiyyah falyalzam atabat al-ubudiyah. Na hisisulong na in mawayatod sa sumanyang, amoy salama-lama, amoy sumanyang siya, nasubay tuod siya, amoy paruhulihon niya tuod, in pag-ibadat niya, misang pabya diin kasigpitan in kahalan. Suway di malipwas, inang pagtaat pa Allahu Ta'ala. Na in kita mga tautay manghuran, ini asal-asal masigpit, na asal pa siyang pagduruhon ping kasigpitan, sawabsin, nalawa ning panumtum ta pa Allahu Ta'ala. Di na misang kita sumujud pa Allahu Ta'ala. Di na misang kita sumambahayang mag-ibadat patuhan. Inda awa pasing kebanan, biya din pa'y kapag ibadat ko. Biya din pa'y kapag sambahayang ko, simbiya ini nasasawa, ini sing kasasawan, sin pag-usaha, sing kasigpitan, sin pag-usaha, sin paglagkahuyanan. Ya kau tayo mangud ko, wasihat mo na muna pag inhawabaran sin kami. Inang kau sindia akan sintuhan mo Rabbul Alamin. Kana mo yan india akan. Wala kau piyabuka sin Allahu Ta'ala. Amuin, magkakulang kabus kau. Sa piyabuka kau sin Allahu Ta'ala. Sin narka jahannam. Sin bang uno inipagtilakbo dito halom sin narka jahannam. Inda siyo inipagtilakbo. Amuna longta in manusia jahulaka pa Allahu Ta'ala di mag-iibadat. Najari niya mga katote manghuran ko agam Islam. Imanusia apabila longta in mu'i na siya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'i na siya hukom na aunding ha mga magad kaniya. Aunding ha mga magad kaniya to amuin magad kaniya mangubol. O perkala magad kaniya sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam katong na. So insyaallah taala ka sunuan na sing kita niyo sa miyabot ng waktu. Insyaallah subhanahu wa ta'ala na patubtuon na to din di hari. Murah-murahan dilan pa kita niyo kahaba sin pangumulan na to.
ini long ta dihilan sin waktu wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.